This is why you lock a drawer right now, because I can't trust the way. Oh, Fred. I'm gonna be a mother. Yes, you're gonna be. When you're gonna be great parents. Yeah. Yeah. What's wrong? You bad news? You three know each other. What the hell is he doing here? That's not how you speak to a man who has your life in his hands. Ke mane molaetsa go boss. Ba mpotsa gore go nagana gore o bone boike kwa Namibia. Tsibe. O ra buang gore boike o thupile morai. They've done something, please. Monno wa sepetseng le ena ka private jet ya bona go ya kwa Namibia. Ke mkhotsa boike. Hey man, rabotse. Batla yo ke mang. Go bana le mogotsi wa yena boike o ba gona. I'm trying go ba le hope gore bana ba rena ba be safe mo ba le gona. Batho ba ke mang tu. Taba ya gore re be le hope ka taba yewe e ka se re shumele. Gape re tlile mo mapodisa tshwanetse gore a die se. No. Hape a rona jurisdiction go spana go. These guys. What? No. Sache. Ka gore o fona le protocol le ro ka shela morago. Le mletshele le di counterpart le na go kwa Namibia. Tse ba re thusa ka taba. Ke skwile sello sa lena ne ke a le tshepisha gore awa ke re tlo go tja bana ba lena ra kwana well le ka no ya hae Bye. Go la ra bona. Tile be se netse di musho ya gore ba roba rena ba kae. Awa. Mina ngidown. Itho kubonisa ngihlala isithunzi. Ngihlala phansi la. Angidawo. Yeah. Well, Fika. Algier. Steve. Stevie. Steam Sabe. Steve. Stevie. Steam Sabe. Listen, please. I need this information as soon as possible. It's urgent. Okay, thanks. So, you share information from Airport Arena regarding the pilot? Rasantse go botsisha balaodi ba le bana bibia gore se lebile kae restauranteng ela ya bona tsha. So, onana sekabe se fufetse somewhere else and not back here. Come lo tloga sekabe se se tloga tseola. Ya ba lona. We get two people ba shimana ba. Be ke re ke tle ke botsitse gore na le nagana re boike ka nnita ka bane seabe. Fela judging from what I just heard you guys saying. Lizzie. Ke yo ba le taba tsa rena maphodisa re fatolla. A ona bonnete ba se le folofa. Bona o ska tshela tlhogo se se kweleng a ke. Beshkar phone as I'm thinking if I battery ababele na le khone meso. I mean not knowing if all right. Awa tsa si bona o tlo tlhakana bjatša o ka nagana kudula ka ba le ka. Se o se tlogele rena ke. Bona re tlo go fa tshedimošo ka moka e o itlhoka. Ba kana ba dirile o mohlomongwe ba fihlile and then they decided to go to meeting yang. Tsala wa re wa tsaba se se kaone so ka itiela sona mma le o la monna ga go be le kofi. Again ape a ona hore se fofane se ka nyamela. No. Malaysian Airlines 370. La gopola gore go dira tete. E ka no ba e dire. Malaysia, not here, listen. Listen, I promise you.
We will do whatever it takes to make sure we find a pilot or that plane and your husband, of course. What Mufemiti thought, Mufemiti. You're fast, you're fast. Jules. Jules. No. Jules. Remove your rape. Nka se tlhokofale ka tsela e, please. Jules. Jules, hold on. Oh, come on, Mentabo. Mkhadija. O bona ke mmoputse. A ke tsebe mamtlhomo maphodisa ba khone go le botsa gore ba mo trackle down ba le botsa gore o go kae go njwa ke that's why ke botsisha. Nna ke re batho ba bang ba bone go le botlhokwa gore re sepele re tlogele mapodisa re sa kwetsa dikarabo. Akere maphodisa ba re tshepisitse gore ba tlo dira se ba ka se gona gore ba ba gwetse. Ba le tshepisitse as ba di a selogane. Abaso why ba sa phone in Namibia? Why lili kwa linya kana le mothoki man? No, that doesn't make sense. This is not rocket science. Exactly my point. Nna ke sana go sepela kwa police station o fitlela ke kwetsa dikarabo gore morwa wa ka o kae a wa e fela a di no ya re ya tseba gore re tlole maphodisa a di motšhomo wa bona. No mara Le tseba ga botse gore batho ba le ba kwafa. A una ntse ba tloitsa ba tlo dula ba emela gore botlhatsi bo tla bo le go pintsa bona. O se ngwe ba ba le ya botseiba. Motho a gatle a la tlhola ke di case so. O tlo investigate o tlo play gore o tla rileng. no. What if re ba tsebisitse taba e ke go setse go le lata? What if it's too late? Apitsa. Ka se dumelle lona gana jwale. Leto. Taba sa lo moso. E sa lo ngwana motho. Motho wa ka sente ka mogong. A wa ka se ka sente le tshaba. Yo. Begi bolela le ba fase. Pare ke le botse go tla loka. What if Wanaka off the plane? I'm a lot like one shooting again is a novel. Ga gona le watle magareng ga South Africa le Namibia. Even worse le ga wela fase. Akasipili at least bekungcono ukuthi awele emanzini ngoba bekangeke lemali kakhulu and bekazo survive. Ara ke bone gore boyke aka bula mabati a fla machine le moyeng. Kanti la mabati akona wa vuleka masemoyeni. Oh, but I don't think gore motledi go ba monga fela machine o tla dumela gore a ibule. E tlo ba kotsi for everybody e leng rona metse mo. Now we learn what le yena this morning. Ke bula jele. Kanti akasho ukuthi uBoyke naye beke sekule plane. Isimawuleje. Wena ngathi awukhathazekanga ngalendlela. Ke no ba ke le ka go tšea maele a lena. A gore mohlomong tše ka moka it's just a coincidence and a gona selo se se diragetseng sa mokotle le Thabo tlo ba right. Maybe Boyke o ba setša bukile fla machine yela and then Thabo le za mokotle ba tla ba nyaka lift ka morago. Ke so tše ke no ba le kholofelo because ge le gore go na le se se tlhagileng. I'm not available at the moment. Please leave your message and the number so that I can get back to you. Thank you. Jules, go ahead.
Tibos, Unagano or look get them. Tibos, hang in there, get like a two touch. How to worry? It's a hit you and go or she was making sure you can already. It's a kilo more. Bueno, yo compré la orange. Yo voy a chivo suga. Bravo y pudrile en un truck. ¿Qué trap demo? ¿Qué venga muy diraini? ¿Qué vale lo que move? Ah, que film auto acá. Chivo sumo que. Tibos. Oh. I don't see queen. I don't know how my little neck. Oh, I got to go to shit. Langaba Sapela. Touché moto. Touché. Asa blifsi akamel. Udeleng mratwa. Loko karolo e nngwe ya sefofane yona e kae? Ah ke sibi. O tlo patale. O ya ka. Oh. Se o ntloga ke noshi mo. Asa blifsi akamela. No, yes. Nanti mana bak? Kau bela orang. Kau bela orang. Orang nyaga. Orang yang bawa cakar. I'm sorry. Lord, o tla gona o move kumana phone go ba ka paradi o phone la batho ba ka kwa ntle gore ba re fe thuso ya sepela nna go nya ka thibo Tibos 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 Poco did playing your papa land. Ngwana ka o papa wa se shuba fitla. Fela ke nana gore mo gongwe yana le ramogolo go tsamo bohle ba tshire sephetho sa gore ba reile go tla gae. O driver. Gape papa le Walvis Bay is more than 2,000 kilometers and takes about 20 hours to drive. Motlhomong ba nyaka go tšea a little road trip ba bona something nice and fun gore ba kgone go bona mafelo a mangwe in a different country. If you guys don't mind, God. Kai Urilore, the road back has a lot of challenges, and let's just pray to make sure that they get back home safe and unharmed. Amen. Amen. Ma ke nagana gore
ye police station. a ke re ba rile batla gore botsa gabo go ba le information banaka fela ma ke lekile gore ke dule ke lete fela jalo gona ke sa kgone se sone se a mpolaya. my baby o kufanele ukuthi sihambe siye kwamabhutla ngoba sisonke kulento. Yeah, that's fine. hey wena o stampotsha gore be o robetse the whole day. No. Technically, I just simply failed, so I've not been sleeping the whole day. As my new bed, I need to talk to him about a little fever. Malome wa gago Tibete Sorry? plane e ba sepetseng ka yona ile ya timela and re lemogile gore Boiki o ba ba šetse morago yena le Thabo ge ba ya Namibia. Hi. No, it's going to be no, I can't. Whoa, Boiki o ba nametse the same flight le bona. Clement, so at this point in time, anything is possible. So that's why bengifuna ukuthi sihambe ngisiye emabhutla ngoba lento isifaka sonke. Nyako sipelela rena. Yeah, ke tla sepelena re ngo change. Don't rush it. Captain, se fela gore go na le se le se kgoditse. Tjole. Ke eng se? E ke tshedimošo ya go tlišang gore Clinton Butler o hirile sefofane se sennyane sa go lekana batho ba ka ba 5 or 6 go tloga Walvis Bay. Go na le maina a bona go tswa Polokwane. Se gore sefofane se ba ga sa sepela. Go ya ka pego e re hweditšeng mma go tswa Walvis Bay se tlogile ka nako ya maleba e be e rulagantswe. Ke be se ya kae be se tla mo South Africa. Fela phetola lephephe le o tlo kgona bona mabitso a batho ba senametse. Sa go nyamiša ke gore boikanyo ra masemola go a kgontiša gore aba ko mongwe wa banamedi ba ba senametse go tloga Walvis Bay. Lebitso la gage a le gona mo ka mo. Wait, so se tsera gore Boiki a sa tloga le bona mo Polokwane. O nagana gore Boiki le Butler ba athekile bana baka. Mma tshedimošo e re hweditšeng go tswa go ba Namibian Civil Aviation Authority se di o timele. Wait. Emanyana, how does that even happen? Go sa diwa dinyakišišo boy. Mara pego e re sefofane se a se ke se ke gokagantšhe le ditawara tše be swantše re e ke gokagantšhe le tšona mo moyeng ge be se boya. Wait, what you're trying to say that the plane crashed? नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, सुप्रभात, है ना। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल में जो वीडियोस आप लोग देखेंगे, है ना, वो मोटिवेटेड भरी होंगी, मतलब मोटिवेशन आपको प्रदान करेंगे। ये मोटिवेशन कई तरीके का हो सकता है। कभी कभी ये हमारी लाइफ के कंटेंट से जुड़ा होगा, तो कभी स्पिरिचुअल या डिवोशनल, पर हर एक कंटेंट आपको मोटिवेशन की ओर ही ले जाएंगे, मेरा ये दावा है। और आप मोटिवेटेड रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी है ना। इस स्टोरी को बनाने का उद्देश्य ही हमारा यही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ना आप लोग देखें, बल्कि एक्सप्लोर भी करें, है ना, और सारी चीजें समझे भी। तो आइए अपनी आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो अगला भाग है उस ओर हम चलेंगे
और एक्सप्लेन करेंगे, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, खासकर जैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना, किसी भी व्यक्ति को जो हम अपने बारे में बताना होता है कि हम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, है ना, सेल्फ जो नॉलेज होता है ना, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन बनाया जाता है। तो ये भी कुछ उसी से रिलेटेड है ना। इंट्रोडक्शन भी, इस कहानी का इंट्रोडक्शन भी कुछ वैसा ही है ना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कहानी क्या उद्देश्य रखती है और क्या कुछ हमको बताती है ना। तो आज जो है, आज का जो मतलब कंटेंट है वो है ना, स्वयं पर विश्वास, है ना। ये कहें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही, है ना, रिलेटेड है। तो स्वयं पर विश्वास रखना ये हर एक सफलता की शुरुआती कड़ी है। मतलब यदि खुद पर बिलीव किया जाए, स्वयं पर विश्वास रखा जाए, तो ये सफलता की एक पहली शुरुआत होती है। इसमें जो शुरुआत हम करते हैं वो सफल व्यक्ति, है ना, या सफलता पे पहली कड़ी के रूप में होता है ना। और हर एक सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ कड़ी होती है, तो ये उससे संबंधित है। हर सफलता की शुरुआत इससे होती है। और अब हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि यदि हम खुद पर भरोसा करें,